Is-sena 2018 kienet waħda ta' suċċess għad-dwana ta' Malta dan kif qed tiġi meqjusa bħala sena rekord u waħda impressjonanti fil-ġlieda tagħha kontra traffikar ta' droga. Wara l-investiment li sar f'tamir sofistikat, b'mod partikolari f'apparat tal-iskenjar, fit-taqsima tal-klieb u kif ukoll investiment fir-riżorsi umani, l-2018 kienet l-aktar sena pożittiva brabta mal-qbit ta' droga. Dan kif id-Dipartiment ta' Dwana kompla fuq is-suċċess tas-sena ta' qabel wara li fl-2017 saret qabda ta' 300 kilo droga kokaina li kienet l-akbar waħda li qatt saret f'Malta. Fl-ewwel 3 xhur tas-sena li għaddiet kien hemm qabda ta' 100 kilo droga kokaina mill-Port Heles, 150 kilo droga kannabis u kif ukoll 7 pakketti li waslu bil-posta u li nataw lill-iskwadra tal-Pulizija ta' kontra d-droga għal aktar investigazzjoni. Bejn April u Ġunju, id-Dwana għamlet qabda ta' 2 kili droga kokaina mill-port, 3 kilo droga kannabis mill-ajruport, 100.6 kilo mill-port u 6 grammi mill-posta. 8 grammi ketamina li waslu bil-posta u 6 pakketti li waslu bil-posta. Bejn Lulju u Settembru, l-uffiċjali ta' Dwana qabdu wkoll 95 kapsula kokaina fl-ajruport, 2 kilo droga eroina fl-ajruport, kważi 11,000 kilo droga kannabis mill-Port Heles, 10 kilogrammi mill-port, 3 kili u nofs mill-ajruport u 4 pakketti li waslu bil-posta. Fl-aħħar 3 xhur tas-sena tal-2018, id-Dwana għamlet qabda ta' 182 kilo droga kokaina mill-Port Heles, 5,020 kilo droga kannabis mill-Port Heles, 5 kilogrammi mill-ajruport u 9 kilo mill-posta kif ukoll pakketti li waslu bil-posta. Kollox, id-Dwana għamlet qabda ta' kważi 16,000 kilo droga kannabis, 185 kilo droga kokaina, 100 kilo droga kokaina oħra li kienu segwiti fid-destinazzjoni tagħhom lejn il-Kroazja, 2 kilogrammi droga eroina u 8 grammi ketamina. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.